Yarımga beri be. 13 yarım. Yerin 13 yarım olsa. Bering. Bering taksın. Hadi. Bering. O 500 so'm Mehmet'teyiz. Echki. Adam tartma, Adam tartılmaydı. Beresiz. Fransa'da tartılmaydı. Yok, qo'shim. 13 yarım berdingizmi? Berdi so'ga. Çok. Bo'lsa beraman. 13 yarım. Bering taksın. 500 so'm o'rta. Bersen berer. Bering. Oy, bozorda 500 so'm tart. 500 so'm. Men tarttangiz. Yo'q, Tortmay. qo'l. Baraka abi. Echkini olasiz. Bering 13. 200 so'm qo'sh bol. Haqiqat shunday aka. Alın, bering. Beribet. Echki bozori. Bering uni. Bor. 13 yarım Bol. berdi. Ketdimi? Ketdi. 13 yarim. Mana buyursin iki жаққа тең. Soyğonga aldık. Soyğonga aldık deydi. Mana semiz echki ekan, Aqsuga ketdi. 13 yarim ming. Bu жерде çöp turат. To'nun çöpü deydi, Narından kelgen. He baykeler. Assalomu alaykum. Atbaşıdan kelgen deydi. Tüktörü çoң-çoң, mınaki. Bağlarda aytып koysanız. 380 so'm. 380 so'm Prigorодный мал базарында. Kimge çöp gerek bolsa şu жерге келе бериңиздер. Бұл жерде да bir çöp турат. 380 so'm. Bede. Ekinci kos. Ekinci kos deydi. 380 so'm. Так, мынакей. Бұл жерде saman pir. Arpası menen deydi. Arpası menen 270 so'm, he? 270 so'm. Так, bulçu bul. Bul dele şunday mı bayke? Bul dele arpa saman deydi. 270 so'mdan. Prigorодный mal bazarda. Moğuçu bul. Çöp mü? Bede. Bede. Bazı aytmaz bede. Jo'q, bilmayman, meniki emas. Ha, sizniki emas, rahmat. Tak, bilmayman deydi, bak, esi yo'q ekan. Prigorодный mal bazarda çöp ko'p. Yaz keladi. Assalomu alaykum akalar. Çöp kimniki? 380 so'm. Bede? Bede. Üçüncü kos. Buna 380 so'm. Qanchadan berib atasiz? Ya. Qanchadan berib atasiz? Bayka shuni 380 so'm deb. 370'dan berib atasiz, ha? 370'dan berib atam deb. Prigorодный mal bozori. Mana bu yerda da bede 380 so'm. 380. Bayka mal atar. Mana bunlar bede. Bunda 380, ha? Jem bozorga da kelib qoldik do'stlar. 23 so'mdan jugori pachatkasi menen deydi. Mardagi menen de shunda, 23 so'mdan. Bunaki. Prigorодный mal bozorida. Assalomu alaykum bizning kanalning ko'ruvchilari. Bugun biz Prigorодный mal bozorindamiz. Bugungi kunga 5 mart 2022 yil. Do'stlar, mirzalar, bugungi Aqalpoq bayramimizdan bilan qutluymiz. Don Xabar kanalı qutluydi. Like do'stlar, подписаться, kommentariy yozingizlar. Eğer kimde kim ko'rib atsa, подписаться bo'lmay ko'rib atsa, bir like bosib qo'yingizlar, yo'q deganda do'stlar. Aldın ala xata kemchilik bo'lsa kechirim so'raymiz. Qanday meseliz? Kimlikni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Bu echki uloqdan bası. Bağlar qanchadan? Aytib kelishdim, aytib shart sotib olasiz. Aytыңыз, baсын, uloq 5 ming, ha? Eki o'tang. Bu 6 ming. Bu 6 ming mana. Bu 5 ming. Bular tekevi. Erkek. Tekecha edi. Baylangan bazar berib atau? Bak. Ha, can geldinse? Can geldim de. Bersin de şimdi bersin. Siz alasızmı? Berip görmeysizmi? Berip görüyorum. Kontrakt aytib atasiz. Yok, berip görüngsüz bazar. Alan ava önüne değil. Ya bayke. Ya eski bunlar seni Qarasınlar, semiz tavatat bunaki. Bu last. Dostlar aldığa qara ketdik biz. Qozulu qo'ylar turadi. Qanchami o? 20 ming deydi. Assalomu alaykum aka. Qozulu qo'y bu? Qancha bahsi? 20 ming, he? Yaş qo'y bu dişi qancha? 4 dish. Qozisi erkek bir qachi? Erkek. Aka, endi shuga 20 ming so'rab otasiz. Qancha berdi bozor? Berdi qo'ydi. Bereliga jan keldingiz. Yo, rahmat. Ey, aka, assalomu alaykum.
Qanday? Bayaqti mana. Mana. Kelishgan qo'chqor. Kelishgan qo'chqor. Bu jash o'xshaydi. Jash bu. Yo'q. Tak, bağlar qanchadan baki? Sizniki? Assalomu alaykum. Bazını aytib qo'ysmi qo'zni? Qo'zini qo'y. Qo'zlardan sotilmaydi. Ha, qo'zni enesi menanmi? Ha, qo'zni enesi menan ekan. Qo'zi cho'ng'ayib qoldi. Bu qaysi oyda tug'ilgan? 4 ay. 4 oylik qo'zi menan enesi. Qancha tish enesi? Ya, 6 tish. Qancha bahsi? 35 ming ekovi birigib. Yo'q. Qancha berib qo'ydi bozor? 28 ming berib qo'yibdi. 28 ga bergan yo'q. 6 tish deydi. Ammo sariq qo'z qancha qo'y? 25. Bu o'zi? Ha, bunda balasi bilan 25 ming. Balasi 60 ming tutadi. Buga berdi? Qancha berdi? Azile verdi. Buga azile berdi deydi. Qancha ayt. Qancha az bo'lgan? Az bo'lib qoldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Do'stim qandaysan? Bu qo'chqorga kommentariy berchi. Tartmayla qo'ying bu. Yo. Assalomu alaykum ava. Qanday? Densoltansiz. Bu qo'zlar qanchadan? 16 dan so'rayapman. 16 mingga so'rayapsiz, qo'zi qo'chqor. Qo'zi qo'chqor. Tak. Tishi chiqilak, tish buzilak. Chiqilak mana. Gördünüzmü? Aha. Mayda tishi. 16 dan so'rayapsiz. Bozor qancha berdi? 14.800'den berdi. 14.800'den beribdir naki. Dostlar, 14.800'den beribdir bayka. Ha. Savdangiz bo'lsin. Rahmat. Tak. Bunu ko'rib qo'ychi. Qanaqa gisar bu? Arashan ekan. Arashan bu gisar 30 ga 28 berib o'tirdim. 28 siz beryapsiz. 30 ga beraylik. Ha, 30 ga. Siz alyapsizmi? Siz sotasizmi? Olib qarab o'tirdim. 28 ga alyapsiz, Yaxshi bundayroq bo'lsa tartayın. Siz qancha deyapsiz bayka? 35. Bağlaşmaysiz qo'lni qarmabsiz. Quyruğunu ko'rib qo'ychi. Qana. Quyruqlarini ko'raylik. Tishi qancha tishi? 4 tish. Oho. 4 tish. Qo'chqor. Budan qo'zlar tushganda уже. Уже давно. Ha, davno, ha? Mana. Bir подписчик aytayotdilar, quloqlarini tartdi. Buna quloqlari. Bunda qarmag'inga ne jetsin? Qancha santimetr chiqadi? 20 chiqadi? 20 bo'lib qoladi. Tishi qancha dedingiz bura? 4 tish. 4 tish jang saytdi dedi. Mana do'stlar. Aha, все. Zınqıydı. Zınqıydı. Prigradni almadi. Berib ko'ringchi. Ba. 28 berib o'tirdim. Ber. Ertamanki ba. Qo'shqorim 28 ga berib o'taman. Siz bera olmaysizmi? 30 dedi. 33 qilsangiz beraman deydi. 33 qilsangiz beraman deydi. 28 bo'lib, buni aytdim jo'q. 28 ga qanday? Jo'q, 30 deydi. Alismi? Alis bo'lib qoladi. Yaqinroq bir qo'shmaysiz. 30 ming degin berilsa olmay ketib qoladi. Ana. Shunday bozor Prigradni mal bozori. Mana bu yerda echki turadi 30 ming deydi. Süt bag'itida ekan. Mana jelinlar turaylik. Uydin jelindaylar bor-ku. Aka. Yaqinda to'ydi deydi. 30 ming. 30 ming var. Ha, qancha berdi bozor? 25 ming berdi. Mana ushul echkiga 25 ming berdi, bergan yo'q. Qanday aka? Bu qo'zi qo'chqor bu ne? Qo'zi qo'chqor tishim buzilak mana. Tishim buzilak qo'zi. Bunaki. Yemi buzadi buyursa. Basi. Baksa 35 ming kemi var. 35 ming don xabar degan. 35 ming kemi var. Qancha berdi bozor? Bozor kurusunu aytsak az 21-22 ile verip atacak. 21-22 verip atacak. Araşan değil mi? Baş ak bol turup kaldı da. Aşağında ya. Araşa soğudan olsun. Jigit kandaysın? Teke kanca teke? 20 da o'tadi. 20 surat. 20 surat. Kuchtuğu bu teke ya. Ne paroda bunun? Rodosunu bilbeyken. Ulaka çapkanga? 20 suratasın mı? Ya. Suradı mı basa? Kancha suradı? 13-14 suradıdır. Bergen yok ya mı? Teke. Kaysı kavan? Don kavan. Buna baykem 12 mingden kozlardı aldım deydi ne? Semiz kozlarken tiş buzilik. 12 mingden alıptı, realdi bağlar. Assalamu alaikum aka. Qandaysız aka? Bağlarını aytib qo'ysiz maga. 15 tane. 15 tane. Bular to'qdi bu. Bıçılgan. Bıçılgan, Bıçılgan deydi 15 tane. Semiz ekan.
Bazar berdi bayka. Ba berdi. 13 veriyoruz. 13'ten berip atat degen. 13'ten. Bergen jokmuş deydi. Rahmat. Bu жерде qo'zlar turadi. Assalomu alaykum. Taqsir qandaysiz? Qo'zning ba'larini aytib qo'ysiz. Bunalar 14'tün, narxlar 10'dan. Tak, bu eko 10'dan, bu eko 14'ten. Dostlar 05 formatda tartib atamiz. Gö aytib atat, yaqin tartib atasың deb. 05 format. Ата келіп салдың ама кешірім сұраймыз достар. Сіздерден лайк басыңыздар. Башқа бір тұрғандардағы көрсін. Бұл жерде жаш қозылар бар екен. Ассаламу алейкум жігіттер. Бұл жаш қозылардың бағалары айтыңызшы. 15'ten болды. Доңға бар деген. 15'тен? Еркек пе? Ұрғашы ба? Kozlu koçkarlar. Қозы қошқалар. 4 айлық. 15 мыңден. Мынаки. Бұлар қандай? Простойлар лебі? Обычный, колхоз. Обычный колхоз өзүстікі. Мына. Жақсы екен бірақ еттер, мындай көріністер. Ағылған дейді. Эми ушуну қанчадан берді байке базар? 11 berdi, братчикага 12 berdi. 11-12'den berdi deyip berбептир. Все, браке, содан болсын. Айтқаның келсін. Aha. Так, 15 мыңден мына қозы. Buna de tartып Мына, азыр. Мына 25, е? Бұл 25. Қазір барабыз. Қошқар екі өтек. Азыр барабыз байке ал жаққа дағы. Мұның бағасы қаншадан берді базар байке? 22 verdi, buga 10 berdi. Бұға 10 беріп тұр мінеке, достар. Құлағы башынан да чоңке. Бұйырса бола тұрған қозылардан. Бұл жерде қозылы қой тұрады, достар. Мына, қозылы қой. Қоз еркек пе байке? Qoz erkek. Қоз еркек. 15 күн болып тұр, жақсы екен. Бұл енесі, е? Neyse. İkinci qozsu. Екінші қозысы дейді. Бағасы қанша екен бұның? 25 bin. 25 мың. Базар берді бе? Қаншадан берді? 22 verdi. 22 мың бердіктір. Байкен бербептір. Ем ұшыны қанша болса бересен байке? 24 bolsa verdi. 24 болса бересіз, де? Өзіңіз қанша сұратысыңыз әлі? 25. 25 мың сұрат. Алдағы қозычы? Bu 12. Бұл 12 мың, кішінекей екен, Қозы қошқар. Қозы қошқар. Сойған қолы. Бұға қанша беріп қойды? Buga 10 berdi. Бұға 10 берді. Мына. Реалды балар 10 берді, бербепті. Мына, бұл жерде қозы қошқарлар тұрады. Қанша баш байке, салам алейкум? 17 баш, басы? Басы 15 мыңден. Тегіз. Қаншадан сұрады базар? 13 мыңден. Kuruk suraптыр, берген жоқ. 13 мыңден берген жоқсыз, ә? Қаншадан болса бересем ұшылар? Содалашасы, ә? Все, рахмат, содаңыз болсын. Бұл жерде семіз қозылар. Қошқар бұл? Қошқар екен, семіз үшеу тұрады. 14 мыңден, ә? 14 мыңден сұрайды байке өсін. Стрижка қылып. Салондан алып келгенсіз бе? Жақсы. Базар сұрап атам? Қаншадан сұрады? 37 жарым берді байкем üçöne. Üçöne? Üçöne 37 жарым мың беріптір. Досын бербептір. Ем қанша болса бересің ұшқа, брат? 38 додабыз. 38 мың болса береткен. Кичіне қалған екен де? Бұл жерде жақшы қошқарлар тұрады. Арашан ба? Мұның аталысы бір бе? Екөлік, ә? Екөлік. Тіштері қаншадан тіштері? 3 жаш. Екөтің 3 жаш, 6 тіш. Басы че, басы? 55. Біреу 50 мың, біреу 55 мың. Базар берді ұшыларға? Базар ба берді? Берді. Қаншадан беріп қойды? 45 мыңдан берді. 45 мың екөне, ә? Екөне 45 мыңдан берді? Олмай, бір-бірден 45 мыңдан. 90. 90 мыңға бербептір байкаш. Қанша болса бересен үшін? 50'den береді. 100 тоғылық берсе беремін дейді. Мейлі содаңыз болсын. Так, артынан да тарталы достар. Так, мына артынан. Все, бұяққа. Бұл қозы қанша екен? 10. Өзілі? Қанша айлық? 3 айлық бұна. 10 мың. Қаншаға бербедіңіз? 9 мыңға бербедіңіз. Сойғонға? 14 мың. Так, 14 мың. Семіз екен. 14 мың. Қанша бербедің? 10'ға бербеді. Рахмат. Urgaç erkek. Urgaç. Доңқабар. Я, доңқабар деген. Байке, ассаламу алейкум. Баланы айтып қойсыз бізге.
Ekoy boğusunda tuzmağa жетті. Aha. 25 ekoy mı? 25. Ekosi biri ha? Oo. A baykam qanchadan beradi? Arqanda beradi bazar 20-22 beradi. He? 20-22 beradi tekmi dostlar. Rahmat, sog'dan bo'lsin. Qaysi kanal? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qaysi kanal? Don Xabar. Don KG Mal Bazar degan kanal. Qancha bahsi? 20. 20. Bu qancha oyliqdir? 5 oylik. Mon tartib ko'rib bo'ladi. 5 oyliq deydi, minaki. Shu yaxshi o'xshaydi, chota. 17 so'm. 17 so'm otasiz. Bazar qancha berib qo'ydi? Yosh qo'zi 2 oylik. Aha. Bazar qancha berdi? 15. 15 ga bergan jo'qsiz? Yo'q. Aha. A bulchilar? Dele 12, 15 shunday. 12, 15 shunday deydi. Bu qo'zlar yaxshi ekan. Bazar qanday bazar? Bazar siz. Alarman yo'q. Alarman yo'q. Eng boshda Biroq qo'ylar ko'p, he? Qo'y ko'p. Brigada Mal Bazarga kelib qo'y olsangizlar bo'ladi kelib. Bir yerda da turadi qo'zlar 18 mingdan. 18 mingdan so'raysiz, aka? Erkek burg'achi u? Erkek qo'shqor. Cho'dingmi? Da bunu so'm dedi. 10 ming so'm. Ha, bu 10 deydi. Ekovi 18 18 dan. Bazar berdi? Ba. Ha, 15 dan beribdi aka. Ekovidan 15 mingdan beribdi, berib. Yaxshi beribdi biroq 15 mingdan aka. Yo'q. Ildiymi? Bildi bo'ladi. Ildiymi? Aha. Mayli, sodang'iz bo'lsin. Bizda yaxshi qo'zlar, qo'ylar. Öngör yaxshi ekan. Salamatsizmi? Mana bog'larni aytib qo'yingizchi. 35-20. 35 Qo'zi 6 tish. Qo'chqor 50. Bu nima qo'chqor o'xshaydi? Qo'zi qo'chqor 50 ming. 50 ming. Bular to'qtilarmi bular? Eko. To'qtir. Bu to'qti, ha, bulchi. 3 tish, 3 yaş. 3 yaş. Yo'q, yarim kun. Qanchadan beradi teji? Ba. Saverotcha arzonroq beradi. Arzonroq beradi. Bo'lishi buni 30 tiyinga 18. Aha. O'shanday bo'lsa berasiz? Seva rahmat, sodangiz bo'lsin. Tak, dalsha ketdik. Mana bu yerda daha yaxshi qo'shiqlar turibdi. Bu kimniki ekan? Bog'larni aytib qo'ychi. 35 ming. Nima ekan? 35 ming ekan, yosh bola. 22 ming qo'zuli qo'y. Qo'zisi. 22 ming. Aha. 22 ming endi. 15 ming 500 ga olib tur bu qo'ydi. Alıngan bağlar mı? 15.500. Ya. Qancha berasiz? Ya. 10dan berme 10 bo'lsa al. 10dan beraman. Bundan kim berbeydi? Açık. Eko giremedi. 25 bunda yürü. Bu çoğu karasan? Çok götürüp kursun. Oyunu kara. Bu korkağın gelmez. Nar çarsız. Nar çar. Korkağın geldi. Qayaqda da bo'lay. Oyunu kara. Ya. Qayaqda da. Başta kalın. Qancha berasizmi? Qancha berasizmi tug'ani? Ekon 10dan sırağında ver bakalım. İkisi bireyinde de. Ekon 18 ga berasizmi? To'g'ri, men olaman. 10dan ver bakalım. Rikshaga. Yetilay. Yok. Qancha ekan bu? O. Ekon bir boshanda. Ya bir satam Talaş. Tekke talaş. Ya bir satam. Bir. Ekon bir alam deb. Tekke talaş bo'ladi. Bir. Bir bırak, aldırasın abi. 5. Sen 5 tane. Ver bakalım. Ya onu ayırmadılar. 5 somet bir al. Bol somunu 10 kalmış. Olmadı. Bayke qancha qilib qo'ydingiz siz Bayke? 9,5 ming qilib qo'ydingiz. Yine bunda. Kirel. Ekonu ayırmadılar. Savdo qilishar ekan, ko'raylik. Bu qancha? Tekke talash bor. Serki ekan, serki. Ber, bırak, pazarın gelip kaldı. Ertemeden ondan beri dedim deyik, az 9,5'dan qilib otar. Beresin mi? Alıyorsun tutmayın. Çok münasın beresin mi? Tamam Eko çok cembimde çekelim saydı. Pişirip koymuşlar bu pişirip. Oluyor tabi. Siz kaçından olsa veriyoruz? 10'dan ha? Ya. 10'dan olsa veriyoruz ha? Ya.
9 жарым. Буга чаяктын касапчылар жалдырып Чаяктын касапчылар жалдырып алганда бербей койгон. Так, бұл жерде түрі өрбелді достар. Алдына қарап кетеді да. Не қандай болып атыр. Ассаламалейкум, байкесі. Қандайсыз? Бұл тоқты қанша басы? 14 сұру отам. 14 мың. Тоқты, е? 14 мың сұру отасыз. Базар қанша беріп қойды? 11 жарым. 11 жарым мың берді. Бербедіңіз. Все, рахмат. Ассаламалейкум, байке. Бұл қошқорлардың бағасын айтып қойсыз ба? 200 мың, мына. Бұның порода қандай мына? Афган. Тишичи? 6 тиш. 200 мың сұрайсыз. Арқыларшы, арқылар? 35 мың. 35 мың арқы? 130 мың. 130 мың. А мына 200 мың дегенге сұрап атау ба? Базар, қанша беріп қойды? 150. 150 мың берді. Қайсқан? Донқабар. Я. Донқабар деген. Қанша Бұл екен жерде мұны? 30 мың дейді. 30? 30 мың. Тиш бұзелек. Қошқор, е? Қаншаға бербедің сен үшін? 25? Байкам айтады 25-ке бербедім дейді. Ішіне қошса береді білесіз? Жоқ. Алыс бе? Алыс бе? Бұларшы бұлар. Ішінде сіздікі ме? Сіздікі емес бе? Бұл жерде қозы ұрғашы бі? Ургачы болуп кетти. Ұрғашы қозыларды 14 жарым мыңден алдым дейді. Тартшы мұны? Қазір ағада барабыз. 14 жарым мыңден алып тұр байкем. Бұйырсын. Видеоблог. Ассаламалейкум. Жігіттер қандайсыңар? Жақсы. Бағаларын айтың, бағаларын. Бағалары мо 50. Бұл 50. Қошқор. Қошқор. Каштан. Только так. Жоқ, каштан светі. Каштан свет. Так. Жана Қазақстанға сатылғанын эле баласы да қой. О, жоқ, андай емес. Ошоның жаңысы да бұл. Жаңысы. А бұны қаншадан сұрап атасыз? Бұл, короче, мен сізге окончательный ценасын айтып Не? отырмын. Сесем қалпақ тілде алдағы. Хорошо, хорошо. Басын табір жер айтып қой. 40 бұл, е? Бұл 40. Аха, бұл Тиги 40. 50. Тиги 50. Тиштері? Тиштері 2 тиш, тиги болса biraz Чоңырақ. соңырақ. Базар берді бе? Базар берді. Қаншадан берді үшін? 70-ке берді да өкөйін. 35 мыңден. 35 мыңдан берді. 35 мыңден 70 мыңнан оқыңыздар достар. Аға берген жоқсыз, е? Аға бербей тұрған. Алыс, алыс, е? Алыс, алыс. 85 десе мынтип көңілдөшүп бетін қарап сүйлөшөбүз да. Аха. Ошондой болса бересиз, е? Все. Все, рахмат. Так, бұның есінің номері. Так, айтыңыз. 995 Аха. 78 58 26. Бұл қайсы жерде тұрады? Егер сатылбай қалса. Ленинскийде. Ленинскийде дейді, мына Дордойдың ылдыйын жағында. Мына Афган қошқор 4 тиш. Афган қошқор 4 тиш дейді. Қанша дедіңіз басын? 40 мың. 40 мың сом. Қаншаға бербедіңіз? Круговой беріп атады дейді. Мына ішінде де бар екен. İçinde de var ekan dostlar. Bular bari qo'chqor bu. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor deydi. Şunun bari 40 mingdan beri. 27 mingdan berib yatam. 27 ming kuruk, ha? 27 mingdan berib yatam deydi, kuruk. Bunaki жаңарaki qo'chqor. Bunu 27 mingdan ban alam deydi. Qancha baş? 7 baş. 7 baş. Mana dostlar, shunday bo'lgan ba. Qanchadan bo'lsa berasiz, kuruk 7 başqa. Azla qaldı. Azla qoldi. Aha, azla qoldi deydi.